Siyakhuleka bogogo, siyakhuleka bomkhulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba enhla nasenzansi eningizimu namaphakathi. Lo phambi kwenu kumkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehle ikhehle linye. Elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi, laseNatali-ke leli khehla salukwazi nani makhehla. Yanamukela-ke namhlanje kwi-episode yethu engithemba ukuthi nizoyithakasela kakhulu. Nizoyithakasela kakhulu njengoba phela sisaqhubeka sisakule ngosi la umkhulu Gwabini ezama ukupainta khona i-picture ukuthi umkhulu Gwabini ngokwamandla abolekwe bona yingelosi nasethongeni uhamba afike kuphi ngokulapha. Angisho ukuthi lezi zinto engiyibalulayo ngigcina kuzona kuphela, kepha ngizama ukupaint i-picture ngoba khona kade kuze kwi-comment section ukuthi mkhulu uyakulapha yini, ukuthi mkhulu nazo yini iy'gubhu, mkhulu nako yini ukuthi so sengizama ukuthi awuzi-ke ngipaint i-picture ukuthi kahle hle umkhulu usebenza ndlelani. Bazofakaza-ke sebeke bafika kamkhulu ukuthi angeke ubone kuhlobiswe ngey'gubhu, angeke ubone kuhlobiswe ngani, yazi okusho kona ukuthi lezo zinto lezo asizikhandeli la ekhaya, kepha ekhaya mina le ngiphuma khona la ekwaziwa khona ukuthintwa iy'nhlobo ey'hlukene zey'mpande. Ungalithola lolo sizo uma ngabe ngi-prepare ebantwini abanalo lolo sizo, ikakhulukazi ekhaya nami engaziyo ukuthi izinto ey'njalo ziyenziwa ngoba umkhulu Gwabini usebenza ngenhlambuluko nangenhlanzeko. Izandla zami into engiyithintayo nje bantwana bethonga ihamba namanzi phakathi, konke engikwenza kunamanzi phakathi. So ngisaqhubeka-ke bantwana bethonga ngisafuna ukuveza ukuthi yiziphi ezinye izinto umkhulu Gwabini azenzayo aphathise zona isikhwama sami umgodlagodla enguphiwa amakhehla amadala. Bantwana bethonga umkhulu Gwabini uyakwazi ukumisela izinkamba kunomntwana who is being self-initiated. I-self-initiation isiqalo sayo bantwana bethonga, isiqalo sayo ngisho ngakuthiwa use-Mpumalanga, use-KZN, use-Northern Cape, use-Gauteng. Isiqalo sayo siqala ngey'nkamba. Umndiki umndawo yisithunywa asebenza ngendlela engafaneki igodlo nabelaphi. Khona omunye akakuphakamisela isithunywa sodwa, omunye akuphakamisele athi umndawo wodwa, omunye akuphakamisele umndiki, omunye akuphakamisele zontathu kanye. So zonke lezo y'ndlela ziyizona, kodwa futhi zonke lezo y'ndlela ngokuhlukana kwazo ziyaba isource yey'nkinga ezintsha. So umkhulu Gwabini-ke uyakwazi ukufika kuyena akumisele nje lezo y'nkamba zomndiki nomndawo. Njengoba ngishilo ngathi ngisebenza kakhulu nge-self-initiation, ngisebenza ngama-self-initiate. So akubona lezo y'nkamba uma uzidla awuzidleli kamkhulu Gwabini. Alukho ukhamba olidlela kamkhulu Gwabini unless mangabe wena esimweni saki environment yakini iyakuphikisa ukuthi ungadlela inkamba. Lapho-ke siyaye sikhuphuke nawe-ke siphahle sicele kwabakini ukuthi noma uyi-self-initiate kodwa le period engaka ubungakwazi yini ukuthi iy'nkamba uzidlele kamkhulu Gwabini ngesimo sokuthi ekhaya niyasazi makhehla amadala isimo enashiye ekhaya ukuthi kunje ekhaya akuvumi ukuthi ngihamise. So lapho-ke kuyenzeka-ke umuntu ahlale kamkhulu Gwabini ngeso sikhashana. Lezo y'nkamba-ke isikhathi esiningi abeve besheshisa labo bantwana abasuke befike ngalapha kuphela ngisho 2 months la usuke sekuphothulile umndiki nomndawo wakhe awuqede. So kuyashesha isikhathi esiningi. So umkhulu uyamiselana-ke lezo y'nkamba. Again umkhulu ngomunye wabalaphi abambalwa kakhulu abaphiwe lento yobumnene, yobumsulwa, yenhlanzeko nenhlambuluko. So ngiyaspecialize ey'ntweni ey'thinta ini inhlambuluko. Ngiyaspecialize ey'ntweni zenhlambuluko, into nje edinga ukuhlambuluka nokushwelezelwa. Hayi umkhulu Gwabini impela lapho-ke uphiwe. So siyazenza izinto ey'njengenhlambuluko bantwana bethonga, sihlambulule abangasekho, sihlambulule abasaphila, sihlambulule kuy'gameko. Umuntu ochithekela isisu, wasikhipha isisu, umuntu oke waphazama, uchitheka igazi, kwaphuma imphefumulo. Izinto ey'njalo siyakwazi-ke kamkhulu Gwabini ukuthi sizenze njani, sizenze.
but engifisa si-understande kakhulu ile yamkhulu namanzi, and kuyohlala ngi-emphasize ngaso sonke isikhathi njengoba ngisho ukuthi mina ngisebenza ngezinto ezimsulwa ezimnene zenhlambuluko nenhlanzeko. Into yami ihamba igraduate kakhulu emanzini. Ukuthwasa kwami okuningi, iy'mpande engiy'dlile ey'ningi ezibusayo emzimbeni wami, iy'mpande zasemanzini. Leyo nto-ke enginikeza igunya lokuthi labantu abadinga ukulungisa imoya efana njengemoya yemdawo, ngibe omunye wabantu impela ukuthi mangabe kuthintile silungiselela umdawo, ngoba phela ngine-authority over i-marine kingdom, ama-marine spirits. So imdawo suke sesithinta ama-marine spirits, suke sesipenetrate i-marine kingdom, lapho sekufuneka umuntu who is qualified and authorized ukuthi abe nezwi phezu kwama-marine, akwazi ukusho ukuthi akube ukuthi adictate ukuthi ama-marine spirits awenze njani, i-marine kingdom ayenze njani ngalo mntwana esuke ngihamba leso sikhathi. So kuyisiphiwo abantwana bethonga lokho, kuyisiphiwo nje esikhulu esingandele bani sobumnene nobumsulwa. So uma ngabe umuntu ezolungisa isimo somndawe, hayi, uma ngabe ushukashuka umndawo wakho, umkhulu Gwabini ilana engena khona-ke lapho, iyona moya akwaziyo-ko uku-operator ngayo, ayithinteke, iresponde futhi izikhulumele kuwena. Angithi yini ngoba eyasemanzini, and umkhulu is more than qualified ey'ntweni zasemanzini, ngoba izinto engizisebenze lezo iminyaka. Bantwana bethonga, uma ngase ngibale iy'nkamba zasemanzini ey'hlukahlukene, ezinye zalezo y'nkamba angaze ngizwe ngisho kukhulunywa ngazo kuma-social platforms njengabo-YouTube kanje. Kodwa umkhulu othola ukuthi lezo y'nkamba kwaba nenhlanhla, ngahlanganiswa nabantu abathize, ngazidla. Kukhona ngisho ukuhamba, angingasho ukuthi ukuhamba, insebenzo yabalozi basemanzini engayithola kuyikhehla, engathi ngilithola leli khehla lasho lathi ngowesi-15 eminyakeni elungisa lolu hlobo, lesi sigaba sabelusi. Wathi mina ngowesi-15 futhi cishe ngowokugcina azomsebenza. Lelo khehla lelo ngathi ngiqeda nje ngiphothula into yami nalo, akuphelanga sikhathi ngezothiwa selidlulile emhlabeni. So nami ngahamba naloko engqondweni ukuthi washo wathi ngowesi-15 kulesi sigaba sabalozi abasebenze uyena, abasebenze uyena. So lezi zinto masikhuluma ngazo, manizo umkhulu Gwabini ekhuluma ngalezi zinto, akakhulumi nje ngezinto ayisusele emoyeni, izinto engidlule kuzona, igaba engidlule kuzona, engizithwasisiwe. Izinto umkhulu Gwabini ambulele zona, akayisuseli nje emoyeni, sizisusela kuma-experiences, tried and tested experiences. So lezo zinto-ke njalo abantwana bethonga ziyayipaint i-picture enhle ukuthi lento engihlale ngiyi-preacher ngisuke ngingakhulumi nje, kepha ngikhuluma ngezinto engizazi engizazi ngisho kubi nobunzima. Ngisuke ngikhuluma ngento engikhuluma kahle. Uma ngikhuluma ngabantu aba-experiencer ilokhunjana, abaku-spiritual awakening, kulesi sigaba lesi imoya esuke ibukisa ngawo nje ebantwini, komakhelwane, banganini, ehlobeni, kuma-colleagues. Ngisuke ngikhuluma ngento engiyaziyo ngoba ngi-self-initiate, izinto engidlulile mina personally kuzona lezo, ngazilapha, ngazinqoba. So siyayilungisa-ke isimo sani sawo kumndawo ngokwezigaba zawo-ke abantwana bethonga. Siyakulungisa la koGwabini, nomuntu futhi okahlushwe umoya womndiki, siyawulungisa umndiki, unosiko lakhona elijulile la umndiki. Siyayilungisa izinto enjalo. Siyahamba futhi ukhona isigaba kuyona le mimoya esisebenza ngayo.
kunesigaba esiyayisidinge izinto ezithize ezijulile ekudinga ukuthi kuyiwe ey'ndaweni ezithize ngezikhathi ezihlukile ezingajwayelekile. Khona isigaba esikudinga ukuthi uye esizibeni, empophomeni, ngokuhlukana kobusuku kuqala ukusa, okumeaning ngo-12 11 kuya ko-12 kanje, sibe sesisempuleni nawe, sibe sesisizibeni nawe. Zikhona iy'nsebenzo ey'njalo. Angithi lento engiyishoyo ukuthi sesinawe esizibeni, awumajini sisesizibeni ngo-12 siyokwenza insebenzo ethize engobe ngitshelwe wena ukuthi ngamaphupho kuke wafika ukuthi nokuthi nokuthi ebesethi naye sekuyisikhathi sokuthi-ke siye la. Lento kusibile ekuthenini lento kade engihlale ngiyisho ukuthi amanzi ayathwaselwa. Omkhulu ugwabini ngoba bona bengena emanzini cisho benza izinto zenzeka. Ingoba siwathwaselile, sawahlonipha amanzi. Izigaba ngezigaba sadla zonke impande ey'ningi impande ezikhona la emanzini masingena. Sithi masingena singirecognize as omunye wabo. Ngithi mangena ngeimpande engiyidlile zasemanzini, bonke ubukhosi obubusa ngaphakathi bungirecognize as umntwana wakhona. Ingakho sikwazi ukungena siphume ey'ndaweni lengingangena kuphuma kuzona. So ngizama njalo abantwana bethonga upaint i-picture yokuthi umkhulu ugwabini ungubani, usebenza hamba afike kuphi. Again, lokhu engikumentionayo esikwazi esinamandla esiphathisiwe ukuthi sikwazi ukwenza kwenzeke sikulaphe. Akukona kodwa. But I'm just mentioning izinto engiyibonayo ukuthi ikakhulukazi ziyabahlupha abantwana bethonga, abantwana bakamoya. But obviously kuningi okenge ngithi mangenzela umuntu inhloli ngiqale ngayo ukwenza okanye ngiyale lo yena ukuthi hayi bathe ngenzele kanje sikwenzeke bese kuyenzeka. So inkamba zabaluzi siyazikhipha la ekhaya, ziyakhandwa la ekhaya. Inkamba zamakhosi siyazikhanda la ekhaya. Ziyahluka-ke lezo zonke lezo inkamba ziyahluka. Umndeni nomndeni unemfihlo, une-secret ingredient yokuthi yebo nalo ukhamba labaluzi lungaba lodwa ukhamba labaluzi, kodwa kukhona into yakini ekufanele uyifakile leyakhamba eyaziwa wena imfihlo. Mina nginamandla ukuthi ngiyi-activate lelo thonga elifuna lelo khamba, ebese liyakutshela impande yakini ukuthi ngani umfakele ukuthi, ebese leyo nto yangi siyayifaka lapho, ebese kuwena-ke libe njani liyasebenza ukhamba. Kodwa kubona konke lokhu mangikusho abantwana bethonga, izinto zama-self-initiates azenzeki overnight. Kumele ukujwayele ukuthi uma ufikile wenza insebenzo kamkhulu uzinikeze isikhathi nawe ubone izinto ukuthi zihamba kanjani. Uzinike nje isikhathi uyifunde, ukhumbule ukuthi lento le asijahile ukuqeda i-initiation ayiqedwa. Awusoze uthi sengiqedile isigaba nje uyadlula isigaba. Phinde hambe bakwambulele esinye isidingo, uphinde futhi ubagcinele leso sidingo. Hambe baphinde basicela ukuthi uphinde bagcineke, uyabo. So akujahwe ndawo, akujahwa into zakamoya ngoba uzongafundi, uzongakhuli ngendlela okufanele ukhule ngayo ngoba wena utreat yonke into as i-event fanele yenzeke sengiqedile, kanti cha. It's part of a process, a journey esikuyona. It's a lifetime commitment. I always say this. It's a lifetime commitment lento yani yokuthatha yokulungisa izikhwama zakamoya. So siyakwenza-ke naloko abantwana bethonga nazo-ke iy'nkamba cisho zonke iy'nkamba, lonke uhlobo ley'nkamba siyalilokhunja kamkhulu gwabini, ziyenziwa kamkhulu gwabini. So uma usuzazi ukuthi usudinga specifically ukhamba oluthize abakuvezela lona, kufanele ukuthi usondele, kodwa ulindele ukuthi njengoba uzosondela nje kuthina ke kufuneka umkhulu phela aqale akuthinithe intuli ngoba angikwazi ukuphuma kuphi. Kufanele sikuthinithe intuli ukuze mase sesikunika lento abakini abayidingayo ifike ihlaliseke, ifike ithi khaxa ilunge, ifike nje ithi khaxa ilunge. So
lezo zinto ey'njalo-ke kufanele uyilindelele. Ingakho njalo uma ufika kumlaphi omusha, athi umlaphi omusha athi before kunikeze ukuthi ake siqale siyohlambulula, before kunikeze ukuthi awuqale wenze ukuthi, ngobani usuke efuna naye ephendle indlela yokuthi lento azokunikeza yona ingene ithi gaxa. So kuyasetshenzwa, izinto zakamoya ziyasetshenzelwa, ziyafukuzelwa. Ngihlale ngithi mina uzichelela ngey'nyembezi, ingadi nje yaka-spiritual awakening uyichelela ngey'nyembezi nangey'thukuthuku zakho. Nami ngilana nje ngikhona ngisakuchelela ngey'nyembezi, khona ngisakuchelela ngey'thukuthuku. So izinto ziyasetshenzelwa abantwana bethonga. Asiyi-embrace-eni lolu hambo, asili-embrace-eni ubizo lwethu, uziqhenye, uzigqaje, ebese wehlisa umoya, wehlisa ulaka. Imoya ukukhula as a self-initiate akumfuni umuntu onolaka ofuna into manje or mayingenzeki manje kushuthi ayikho. Ngoba leyo nto igqilaza futhi isithunywa sakho. Asibe sisakhuthala ukukwambulela ezinye izinto. Ngobani? Wena nje masishane you draw a line ukuthi mangekona ukuthi hayi kuyabheka. Isithunywa silimithwa, awusinqamulela ugwayi kaTiki isithunywa. Kumele uvule inhliziyo, ingqondo yakho ibuswe yile cause okuyona, ube committed kwi-cause yakho. That is how you grow and develop spiritually. So ijulile abantwana bethonga, ijulile. Ngithe nje lama video lawa angeke ngikwenze sike siqhakambise lezi zinto mhlawumbe sibe singaxoxi ngazo kakhulu. Ukuze nibe ne-idea ukuthi umkhulu wenza u-A no-B no-C no-D. Shuthi umkhulu angakwenza nokuthi awuthi ngeke ngimuzwe, uyabo? Usune-idea ngabantu ukuthi umkhulu hamba afike kuphi. Amagwini-ke abantwana bethonga, siyathobeka konke niy'fisela kona, nize nazi ukuthi umkhulu uyanikhulekela ukuthi nikuthole.